Možete tom spisku delatnosti za razvoj brigu da pridodate i ča-ča-ča. S obzirom da smo mi dva Dušana poslali upravo na dance podijum, nikad se ne zna kada vam ča-ča-ča može zatrebati u životu. Trenutno smo na zagrevanju formacijskog tima Aurora. Spremamo se za jedno putovanje za par dana i evo, kao što vidite, da smo u elementu da budemo dobri. U pitanju sport ili ples? Sportski ples, da. Sportski ples jeste sportska disciplina. Negdje postoji čak ideja da se uvrsti olimpijski program. Naša federacija jeste prepoznata od strane, prepoznata od strane i domaćeg olimpijskog komiteta i međunarodnog olimpijskog komiteta, samo sad u pitanju pregovore su da se uvrsti u olimpijski program. Od prilike, na nivou sporta, to je neki pandan umetničkom klizanju. Naš tim je petostruki prvak države, znači već 5 godina za redom mi smo prvaci države. Kao prvaci mi imamo pravo, dužnost da učestvujemo na evropskom svetskom prvenstvu svake godine. Pre 2 godine smo bili u polufinalu svetskog prvenstva, a pre nekih mesec dana smo ušli u finale evropskog. Znači, naš najbolji plasman je 6. mesto na evropskom prvenstvu. Mi se ovde konkretno bavimo latinoameričkim plesovima, nekako su oni bliži našem mentalitetu i onome na što smo mi navikli, onda tu neko možemo da damo i najbolji rezultat. Ovaj tim konkretno se bavi formacijskim plesom, znači to je tim od 8 parova koji svi imaju iste kostime, koji igraju na zajedničku muziku, imaju svoj program od 6 minuta sa kojim nastupaju i samim tim se i sa tim programom i takmiče. Pravi se koordinacija, gibkost, sluh, pre svega da bi bio što bolji plesač možda da imaš što bolji sluh, što čistiji sluh, praktično muzički, zato što je ritam je u stvari jedino merilo ovoga što ti plešeš. Mogu da vam pokažem ili nešto iz salsa ili nešto iz sambe, s obzirom, znači to su neki 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Naša publika će imati priliku posle duže vremena da vidi naš tim koji će nastupati 13. juna. Od 20 časova počinje finale državnog prvenstva u latinoameričkim plesovima. Mi ćemo biti specijalni gosti, tako da pozivam sve koji su slobodni da dođu u Sportski centar Šumice, početak 20 sati, da vide i uživo ove naše drugare. Ovo što gledamo je mix rumbe i sambe, da. To je neka vežbica koju smo mi postavili, eto čisto tako da bi se malo zagrejali pre trening. Šta je ovde bitno postići u ovoj vežbi? Šta je problematika? Pa u ovoj vežbi, ne znam, da se opustimo i da igramo i da možemo da se pripremimo za trening koji nam sledi. A recite nam, se rađaju ovde neke simpatije, ljubavi, tako to? Pa ne znam, rađaju se kako između koga, kako kada, kako gde.